ko urugamba ari bwo rugiye gukomera. Amakuru ari kwemeza ko urugamba ari bwo rugiye gukomera. Ariko kandi munyemerere tubanze tubihuze n'iki kintu. Murabizi neza ko hari inama yabaye ikinshasa, iyi nama ikaba yarigaga ku rugamba rwahangaha muri Minembwe, ndetse uwitwa General Neva na Felix Antoine Tshisekedi, amakuru yemeza neza ko aba bagabo bagiye guhura bitewe no gutsindwa no gukubitwa kw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zari zimaze guhura nabyo cyase ibyo zari zimaze guhuriramo nabyo ahangaha Minembwe, yaba Mikenke, yaba hitwa Karingi, yaba Bidegu, aha barakubiswe ku rwego rwo hejuru. Reka no kwirirwa ntinda mbanze mbagezeho report ya Risasi na Mageruyi. Rero guhera ku masaha y'igitondo n'umuri ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa byemezwa neza ko ngo nta kabuza icyari cyamaze kuba bari bamaze gukora withdraw, ndetse baniteguye ko batagira gute batari bwongere kugaruka muri ibice. Abantu mubanze mu nkandire like, abantu mubanze mu nkandire like, ndagira ngo ahangaha tugene neza. Okay. Reka nze ahangaha nkwereke uko ibintu bimeze, mbanze hano byose mbishyire ku murongo. Amakuru ari kwemeza neza ko ubu ngubu ahitwa Ruhinamavi ibintu byahinduye isura. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa by'umwihariko abasirikare b'u Burundi bari kwemeza neza ko batari bwemere ko izi ngabo zatwirwaneho ziri bugume hano kuri aka gasozi ka Ruhinamavi, kandi ni hafi neza na Minembwe. Wakibaza ngo iyi ntambara iri bworohe? Abasirikare bagera kuri 13 nibo bagoye ku rugamba, ndetse bivuga ko imirwano mu gace ka Mikenke yakomeje kugenda ihindura isura. Si ibyo gusa kandi ntabwo ari aha Mikenke gusa ikibazo kiri, ahubwo ibice byose abarundi barwaniyemo, mw'abantu mwe icyo nakubwira cyase icyo nababwira mwaka kanya, barimo barahahurira n'ibibazo bikomeye. Indege zo mu bwoko bwa kajugujugu zazengurutse ikirere cya Minembwe, ariko amakuru akemeza neza ko icyo bifuzaga cya mbere, bifuzaga ko babona byibuza uko batwara mayiti zabo. Nyamara amakuru yemeza neza ko izi mayiti ahubwo icyo bakeneye ari ukuzibara kugira ngo babone uburyo bagomba kwishyuza Felix Antoine Tshisekedi. Abantu turi kumwe mw'aya makuru. Amakuru y'uyu mugoroba n'umuriro. Reka rero mpe ikaze mwese mudukurikiye mwerereye ibwota amasimbi, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa n'ibindi bihugu bye bitandukanye, mwese mbahe ikaze. Reka kandi mpe ikaze mwese mudukurikiye muri mu bihugu bya hano muri Afrika, abari Kenya, Tanzania, Uganda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique n'ibindi bihugu bye bitandukanye, mwese reka mbahe ikaze muri izi update. Reka kandi mbahe ikaze mwese mudukurikiye mwerereye mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda, intara enye zikigize yongemo n'umujyi wa Kigali. Birumvikana ni urugamba rukomeye cyane mw'abantu mwe. Rero ahangaha ndi kuhabona amakuru, ariko mbere na mbere reka mbanze ngire gute, reka mbanze nshyire ku murongo umutarama wanjye Rwaka, kugira ngo mu by'ukuri ibintu bigende neza, kuko drone ahangaha ndabona nabwo zabiciye, birimo biracika. Amafoto ahangaha bamaze kuyama, ariko sinzi nimba ndi bubashe kuyakuraho kugira ngo namwe nyabereke. Ariko wumve ngo ibintu ibitaro byarashumitswe, ibitero bya drone bikomeje kugenda bifata indi ntera, ibitaro byaratwitswe. Ibitaro byaratwitswe, ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo mwabonaga imiti yanyanyagiye buri kimwe cyose kiri ukwacyo. Reka nze ndaje mbereka amafoto, kuko amafoto ahangaha ndayafite, kugira ngo mutaza mu by'ukuri kuvuga ati Mr. Seka ibyo bintu tubwira koko byarabaye. Reka nze mbereke imiti irahari rwose, yarahiye, yarashwanyaguritse. Urumva yarashwanyaguritse. Itegereze neza ahangaha, isi ngiyi imiti, iyi si imiti, aya si amakarito muri kubona, ibi ni drone yabitwitse. No ku munsi w'ejo mwibuke ko ibitero byari byabaye,
ibi nabyo ni drone yabitwitse. Nyamara amakuru akaba ari kwemeza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikiri no kwita AFC M23 abanyamahanga. Iracyari kwita AFC M23 abanyamahanga. Ibi byose ni ibintu mugomba kumenya. Urugamba rwaha muri Kivu y'Amajyepfo birasa nkaho ari bwo rugiye gukara, birasa nkaho ari bwo rugiye gufata indi ntera. Kamanza mamagare umuvandimwe aha ngaha tuyafatanye kwanza. Banze ngire gutya nzane Rwaka amakuru tuyafatanye, kubera ko nkurikije ibiri kubaha muri Kivu y'Amajyepfo, nkurikije ibitero leta ya Kinshasa iri gukora, birasa nkaho hari igishya kigiye kuba. Muribuka ibitero byabanje kuba mbere yuko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa za divasinga zerekeza ahangaha muri Minembwe. Muribuka ibitero cyase muribuka saga yahabaye. Reka mbanze nzane uyu muvandimwe Rwaka muri aya makuru tuyafatanye n'umuri avanze n'ubusesenguzi. Nibyo bintu bya mbere mbona bishobora kuza kudufasha, kuko ukurikije uko urugamba rumeze, ukurikije uko ibintu bihagaze, ukurikije uko situation yifashe, urugamba birasa nkaho rugiye kuba rushya. Ukurikije ibitero biri kugenda bigabwa yewe no kubikorwa remezo leta ikabirasa nta kintu yitayeho, birasa nkaho uru rugamba rugiye kugira gute, rugiye guhindura isura muri rusange. Hanyuma rero ngira ngo muvandimwe Rwakareka nguhe ikaze muri aya makuru nanone y'uyu mugoroba hano kuri Mr Seka. Ya kwakiriye ikaze, murakoze Mr Seka. Ngira ngo ibintu byamaze kuba bihindura isura n'ubundi kubyerekeye imirwano yaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero bya drone byo byakomeje nk'ibisanzwe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko kandi ingabo ziracyakomeza kugenda ziyegeranya, bigaragara ko hari umugambi wo kongera gutera Minembwe. Amakuru mu mugoroba ya Minembwe cyangwa serekeye iby'urugamba wenda waba ufite mwaka kanya wowe yaba ari ayahe? Gusa natangirira gutanga amakuru y'ahantu bita Irubemba. Irubemba niho abasore batwirwaneho AFC M23 bagerageje gusura uyu munsi. Ni hafi yaho bita point zero. Hari ububiko bukomeye, ni nayo yari centre d'attaque y'amadrone. Yari ifite abatekinisiye b'Ababiligi. Niyo drone zahagurukiraga zijya kurasa Iminembwe. Minembwe aho ngaho. So this time hari ahantu twirwanaho yamaze kuyigarurira. Hari n'umumercenaire w'Umubirigi wahasize ubuzima mu minsi yashize. Yego. Ibyo rero mu ncamake biratanga ihumure n'icyizere ku baturage ba Minembwe ko bashobora gusinzira. Kuko nayo yari iri very very important kuri position militaire za twirwaneho. Ubwo kuva batangiye gusatira utwo duce twa hafi na Poezero, ubwo ntibishoboka ko na Poezero ishobora kuza kubatombe Rwaka? Aha nta wasiwasi nimwe ihari, ahubwo ikigaragara kinavugwa cyane kuko hari n'utundi dusozi dusirplomba cyangwa se tureba za Uvira n'ahandi hantu mu gihorihori. Ahubwo mu gihe bikomeje bitya gishidikanya yuko haza kuboneka amakuru mashasha yuko na Uvira ndetse n'ahandi ashobora gufatwa, kuko intambara arimo gukorwa ni is like a conventional war. Kandi mwibuke ko bano basore bafite avantage nini kuko barimo bararwanira ahantu bazi. Kandi nanone drone nizo zari ziteye ubwoba cyane. Urumva ko kuba hano hantu Rubemba abahungu ba General Sematama batonjera abahungu ba Makenga kuba barimo kuba controller ni inkuru nziza cyane kuri bo kuri uyu mugoroba, cyane cyane no ku babyeyi babo ubona bari bamaze iminsi bafite impungenge batabona n'uburyo basinzira. Reka duhite tugaruka noneho ku bijyanye n'imyiteguro idasanzwe iri kugaragara ku ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. By'umwihariko reka turebe coalition yose, yaba FDNB, yaba bano basirikare ba Wazalendo, yaba FDLR wabizi ko bafatanya, yaba aba basirikare baba special force ba IBU na FARDC, birumvikana muri rusange bakomeje kugenda mu by'ukuri bagaragaza imyiteguro iremereye yo kuba bashobora kongera kugaruka hano Minembwe. Ndetse amakuru akaba avuga ko hari n'ibice bimwe na bimwe bya hano za Mikenke
FARDC bari gukomeza baza kugerageza kuhagaba udutero shuma, bigaragara ko nta gahunda yo kurekura bafite, kandi ibi byose biri kuba mu gihe n'ubundi Evariste Ndayishimiye akubutse ikinshasa mu biganiro hagati ye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Nta cyaba kihishe inyuma y'urugendo rwa Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi mwaka kanya twavuga wenda cyatangiye kugaragara. Birumvikana ko bakomeza gusobeka umugambi wabo ariko kurindimura firwane wa M23, ariko burya ngo na nyina wundi abyara umugabo. Iyo migambi yose irahari, bibe au point de vue diplomatique, hari ibiganiro bitandukanye, zuko n'ubu ngubu hari ibiganiro byari biri muri UK mu Bwongereza, aho harimo indorerezi zitandukanye, harimo intumwa z'u Rwanda, intumwa z'u Burundi, intumwa za Togo. Urumva president wa Togo Florentine Islak niwe urimo kugeza guhuza impande zose. Abo bose rero bumvikanye yuko imirwano igomba guhagarara, ariko subwambe badasize ko imirwano ihagarara. Abwana Rwaka bakomeje kugenda bavuga ko imirwano ihagarara, ariko ntago twigize tubona ihagarara. Nibyo bibari ako gahange baba basaba, n'ubundi ntibibuza abafite umututu gukomeza gukwikira, ariko ni ibintu bibiri bijyana. Ariko nk'uko bivuga imyiteguro yo cyangwa se intambara yo ni yose pe, kuko urabona aho ngaho muri iyo misozi miremire, bibe no muri Plaine de la Rusizi, masaha n'ubona ahagana muri ibi bice tuba duhereremo buba bwije, ariko hariya haraka. Urumva rero nyine intambara irakomeye, nyine iranakomeje. Ariko nicyo navugaga, kuba bamwe barimo gusa n'abaturuka hepfo bazamuka bo biragora, ahubwo abamanuka igihe cyose nibo baba bafite avantage. Kandi wibuke ko umunyarwanda burya yaciye umugani ngo ubwinshi bw'uburo burya siba bukora umusururu. Ndizera ko no mu masaha yo mu gitondo, urumva ko kuba iyi centre Rubemba ahantu bakanikiraga za drone zateraga amumirembwe, kuba byonyine haba hafashwe, urumva ko hari umurimo urimo gukorwa ku ruhande rwa Twirwaneho. Ariko umugani wawe, ubwinshi bw'aba ba serpent noir ba FARDC n'umusada bafite w'ingabo z'u Burundi, igihe cyose kuri terrain hashobora kuba hoza changement. Ariko nta gishya, kuko na Twirwaneho nayo ubu ngubu iri muri position de force, kuba bari bagerageje kwisubiza inyuma mu matariki 14 kugeza kuri 19, nayo yagaragaje rapport de force cyangwa se imbaraga kuri terrain. Rero ntawamenya, gusa amakuru tugeraho nuko abaturage bo Minembwe at least bafitemo ituze, bafitemo kwisanzu, ngo dore ko nabo kubera n'ibitero bya drone usanga arimo benshi bahungabanye. Ariko mu baturage nagerageje kuvugana nabo, bananyandikira, bambwiraga yuko bizeye rwose ko abahungu babo bayobowe na General Charles Matama ko bahagaze bwuma. Areka duse nkaho tugaruka noneho kubijyanye na situation iri kuri ground cyangwa se hano ku butaka. Haguye ingabo nyinshi z'u Burundi, ariko sizo gusa na FARDC. Ku munsi w'ejo twumvaga ko na mighty zikiri ku misozi. Ndagira ngo wenda nse nkubaza cyangwa se duse nk'abagaruka kuri izi mighty zibazaguye ahangaha, ubundi aba bazifite mu nshingano kuba bazishyingura cyangwa se bareba ubundi buryo bakavaringa nibandi. Urabizi ko iyi Minembwe FARDC n'abambari bayo barayihigiye cyane, kandi agakino kabaye kuri field nuko Twirwaneho yabaretse barinjira muri defense zayo. Igaragaza ko yamanitse amaboko. Sinzi ko mvuvishe n'uriya muvugizi wabo uriya Colonel Rugabo na mugenzi we Mavugo, bo baranatabazaga mu biganiro bari bakoze n'ibinyamakuru, bagaragaza yuko ko Imana niza kubakiza, ariko yari strategie militaire, ni mbinu bakoresheje
urumva ko benshi mu basirikare b'u Burundi mu basirikare bato benshi ba FARDC bahaguye n'ubu byabaye ibibazo kugira ngo bashobore kuevakiwa cyangwa gutwara imirambo yabo ni ukuvuga ngo impamvu nyinshi ishobora no kuborera aho ngaho kuba bagerageza kwegera kuza kuyifata nabo bashobora kuhasiga uduhanga urumva nabyo mu ntambara biba ari imitego mu ntambara yo ku butaka niyo mpamvu urumva amahirwe ya nyuma FARDC na FDNP ifite no gukoresha za drone yego bibaho cyane ko umwanzi urimo kurwana nawe ashobora kukubuza gufata imirambo cyose kuko birumvikana mu gihe batatsinsuye cyangwa ngo birukane twirwaneho AFC ntabwo imirambo bashobora kwigiraho access ariko ubwabyo ni umutego mutindi ni umutego mutindi ku buryo areka tugaruke noneho ku bitero biri gukorwa n'izi drone hari ibitaro byarashwa ahangaha Minembwe ndetse biraswa na drone bigaragara ko imiti cyangwa se bimwe mu byifashishwaga mu gutanga ubutabazi bw'ibanze byangiritse ibi bifatwa gute ku ntambara nk'iyi ngiyi ese ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baba ari bo bari mu gihombo cyangwa ku ruhande rwa AFC M23 kugeza magingo nibo bari mu gihombo bitewe n'ibi bitero ibi bitaro byitwa Hope General Hospital ni ibitaro byafashaga abantu benshi ngo byavuragamo n'abantu b'abazungu byafite imiti myinshi n'ubuhanga bwinshi rero kubirasa ni ukuvuga ngo ibyo byose nabo ni uburyo bumwe bwo guca twirwanaho imbaraga ariko bo n'abaturage birumvikana batuye muri izo eneo birababaza cyane ariko nanone arimo guhuzagurika kubera izi drone zabo izi drone dataka mu kurasa hano ziba zigamije arigeze ziba zitekereza ko hashobora kuba abasirikare batwirwaneho AFC M23 bari hafi aho ngaho kugira ngo izi drone zibahitane uko kontrere iyo bitagenze gutyo rero urumva ko ntabwo ziba zatenye icyo bita objectif final rero ku ruhande rumwe harimo guca M23 imbaraga n'abaturage kugira ngo batabona uburyo bakwivuza kuko birumvikana ko n'abasirikare batwirwaneho kimwe n'abandi basirikare b'FARDC n'abo Burundi bafashwe matekwa ku rugamba bose bivurizaga hariya ariko muri mu kurasa iyi hospital baba batekereza ko ari ingabo zatwirwaneho zaba zinawe kugira ngo bazirase ariko nano nuko bimeze kose harimo n'abaturage baje batura mu miji batarumva drone cyangwa babona aho yarasha yego ariko ahanga mu Minembwe abaturage baho babaye acquainted cyangwa se babaye familiarize na drone barazimenya nuko biba bigoye no kuzikwepa ariko hari n'abakubwira ko bazi no kuzihisha hanyuma ku bijyanye n'iriraswa ry'ibikorwa remezo ibi ntabwo ubundi byagakwiye kubarwa nko mu byaha by'intambara byakagombye kumera gutyo kuko urumva n'ikibuga cy'indege nacyo bakomeza kukirasa cyane kuko nyine urumva ko barasa nk'abantu batekereza nabo ko bashobora kuba ari umwanzi kandi buriya mu ntambara zose urebye no mu ntambara za Ukraine n'Uburusiya ahantu nk'aho ngaho n'ubundi bakunze kuraswa no muri za Gaza uzumva ko ibitaro igihe cyose biba biri cible yego biba biri cible primordial ariko nanone burya ahantu hari intambara ikintu bita amategeko burya ntabwo aba ahari burya intambara burya ni urubuga rw'urupfu n'imiborogo ibyo byose byo kuba hazakorwa za enquete ni ibintu bikorwa nyuma mu investigation ariko hamaze kuboneka agahenge ariko urumva intambara za hano muri Afurika zo birarenze kujya ubona nk'ubu ngubu harimo ingingo ikomeye cyane muri iyi ntambara M23 ikomeza kurwana na FARDC yego tuzi ko harimo imfungwa z'intambara zitandukanye za M23 zitigeze zirekurwa ziri za Kinshasa urumva rero kuvuga ngo amategeko y'intambara yubahirizwe Mr. Seka hano biracyagoranye ariko nanone
iyo ibisirikare byombi birwana ari ibisirikare b'ibinyamwuga harimo ingingo zimwe na zimwe zubahirizwa kuko ntabwo amategeko y'intambara arangirira gusa mu kubuza gusenya ibikorwa remezo bifitiye abaturage bose ndetse n'abasirikare bo kurwanira bibafitiye inyungu nk'ibi bitaro twavugaga nk'amazi ariko biragaruka nko kuvura inkomere z'impande zombi yego so ni ibintu dushobora gucekinga noneho usibye n'ayo mategeko y'intambara ariko hazamo nicyo twakwita moral values indangagaciro za kimuntu yego hano rero biba bikigoranye muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Reka duse nk'aho noneho tujya ku yindi nkuru. Hari amakuru ari kuvugwa kugeza amagingo aya ko hari abakozi ba CSR baba bishwe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byo byaba bihatse iki? Ese aya makuru yaba ari ukuri? Urabona iyo hari intambara nk'izi ngizi abaturage baraharenganira cyane cyane kuko nubwo Croix Rouge International aho ngaho yavuze ko iperereza rigomba gutangira ariko deja ni muri zone rouge na gace karimo intambara zikomeye cyane. Aba bakozi rero babiri babishwe bari abakozi ba Croix Rouge ndetse banavuka aho ngaho. Hari uwitwa Mugishwa niwe nashoboye kumenya. Yego. Abantu barakibaza uwabishe uwo ari we. Yego. Ku buryo bamwe barabashinja M23 abandi bakabashinja FARDC. Adamo ikintu bita za règlement de compte kuko urabona bari abaturage ba Croix Rouge kenshi kubera ibendera ryabo ryera. Yego. Baba bafite ubasha bwo kuba batembera impande zose. Rero ngira ngo icyambere inzira ya mbere igaragara y'uburyo baba bapfuye ari bafatwa nk'ibyitso nabo bashobora gutanga amakuru. Yego. Urumva rero impande zishamiranye uruhande rumwe ntirubyumva kimwe. Burya ibikorwa bya gisirikare buriya ni sakirirego. Yego. Nimba imodoka yaba yatambutse ikabona muri position ikaba yagenda ikabibwira adui. Yego. Urumva mu kugaruka bakamenya ko nizo drone zabarashe zishobora kuba zahawe amakuru ni n'uruhande namwe. Urumva icyo gihe biragoye namwe mushobora kuba victime muri izo situation cyane cyane ko buriya secret militaire biri hagati y'abasirikare. Yego. Hajemo uruhande rwa gatatu rwo rumusivile buryo umusivile nawe nta mahirwe aba afite cyane mu ntambara kuko ikintu gikorwa cyane ni amakuru. Bivuze ngo kugeza amagingo aya ntabwo yaba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntawe ari wenda washyirwaho, yaba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yaba kuri AFC 23 ntabwo haramenyekana ngo ninde waba wisha aba bakozi ba Croix Rouge. Urabona iriya commune ya Minembwe ibyo nakomeje gusobanura ni commune iri kuri point strategique mu misozi miremire ariko ikaba yani imbibi na zone ya Fizi, zone ya Mwenga niyo zone ya Walungu ari gukomeza mu nyura za Kaziba. Urumva rero bakozi ba CSR bakorera muri ako gace nabo rwose baba bafite riske nyinshi zo kuba bakwicwa. Bashobora kwicwa nicyo bita za balle perdue y'amapapa yatakaye cyangwa se na bombe za obi. Yego. Ariko nta nibanga ririmo. Sinzi kumva mu myaka yashize hariya muri Parc de Virunga ko hari umambasaderi w'Ubutaliyani wahaguye. Oya n'ejo bundi hano muri Goma nabwo urabizi wa mukobwa kazi w'Umufaransa nawe yazize kiriya gitero cya drone. So urumva ni zone ziba ziri very dangerous. Ndakora ni ku basirikare ariko no ku baturage cyane cyane abari abaturage bakorera imigango itabara imbabare mpuzamahanga nabo baba bafite riske yo kuba bapfa kimwe n'abasirikare bari ku rugamba. Ariko rero igihe kizaduha uri gusa nanone haravugwa byinshi.
yego ariko kuvuga menshi buriya siko kuyamara. Yego, reka dukubite tubangura twigarukire hano kuri Felix Antoine Tshisekedi ndetse na General Neva. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kubamo ibibazo bikomeye cyane, yaba muri politike, yaba mu bukungu, mu bice muri kategori zigiye zitandukanye, bikagaragara ko harimo no kutumvikana kwa bamwe mu bayobozi bafatanyije na General Neva kuyobora. Ariko none watera amaso kuri mugenzi wa Felix Antoine Tshisekedi, naho ugasanga batavuga rumwe na politike barahagurutse, za Senko zarahagurutse, bano ba kiliziya cyangwa abakatolike barahagurutse, ukabona ko ni ibibazo basa nkaho bahuje rwaserera mu gihugu. Ibi bintu ndagira ngo duse nkaho tubicencura cyangwa se tubishungura turebe hari aho byaba biri guhurira no kuba abagabo bombi bari mu marembera ya manda zabo. Bibe perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi wa Mulumba we manda izarangira muri 2028. Yego, uziko bo bari no mu gakino ko guhindura itegeko nshinga. Yego, ibintu bitavugwaho rumwe. Ariko burya iyo umuntu arimo kwiyamamariza kuba perezida hari ukuntu atanga imirongo migari y'ibintu azashyira mu ngiro. Rero tutagiye no muri opposition ngira ngo perezida Felix Tshisekedi ntabwo yashoboye kugarura umutekano no kugarura ibice byagiye byamburwa n'inyeshyamba za M23. uribuka ko abantu bo muri teritwari ya za Rutshuru na Masisi ko batigeze banatora mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse. yego, munsi make aho ngaho bilayo negative, kuko igihugu burya imbaraga z'igihugu zigaragarira mu mutekano no kuba ubuyobozi buriho bushoboye gukontrolinga igihugu cyose 100%. icyo ubwacyo urumva kiramutera amaga, bigatuma n'abamurwanya babona imbaraga zo kuvuga ati wa mugabo we ibi urimo gukora byo kugundira ubutegetsi ushaka guhindura itegeko nshinga no kwikunda, no gukunda inyungu zawe n'inyungu z'umuryango wawe, ariko ntacyo ushoboye. Nabo ngira ngo nabona umwanya wo kwerekana izo yise les grands chantiers cyangwa se imirongo migari yatangaga kugira ngo bamutore igihe yiyamamazaga, harimo guteza imbere ibikorwa remezo, guteza imbere uburezi. Ibyo byose ntabona bigendamo. Niyo mpamvu we mu bintu bishobora kumufasha kuguma ku butegetsi no kwintambara yakomeza iriho. Kuko benshi mu bamushyigikiye President Felix Tshisekedi bavuga yuko mu akakanya badahinduye itegeko nshinga kava ku butegetsi bamukurikira we ngo ntacyo azashobora, ngo ahubwo n'igihugu cyose bakimwambura. Ibyo bikaba urwitwazo by'uko bagomba kumureka akarwana urugamba yatangiye, intambara yishoyemo. hanyuma bigahurira impamvu zidasobanutse, ariko nazo zishobora gufasha umuntu gukomeza kugundira ubutegetsi. Yego, mu gihe rero tutarajya ku by'i Burundi ngira ngo aricyo rugiye kumbaza. Yego, nari ngiye kukubaza ngo ibi ngibi hari ahantu biri buze guhurira no kuba Felix Antoine Tshisekedi yakifuza kugumishaho intambara, nyamara hari n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bari kumubuza guhindurira itegeko nshinga. Kuri we choice, kuri we guhitamo intambara ni uburyo bumufasha, cyane cyane ko n'abaturage bano muri Kivu no mu zindi ntara bavuga ngo arege ibyo Kinshasa bivuga no kudupira ku mubyimba. Ibibazo dufite bo ntacyo bitayeho, kuko iwabo ni wacu ni birometero hafi 2000 ugenda mu ndege. Bo barimo barayinjuringa ukuntu Leopard ekipe y'igihugu iri mu gikombe cy'isi, ariko hano turapfa, drone ziratumaze, inzara, nta mihanda, abana bacu ntibiga, ifaranga ntiritugeraho. Uziko nk'ubu ngubu ahantu henshi hayoborwa na M23 AFC ntabwo bafite uburyo abakozi bahembwa, nubwo bari basanzwe bahembwa nabi. Ugasanga rero bifite ingaruka zikomeye ku mibereho yabo. Ariko cyokora perezida we wa repubulika abayibereye mu ngendo, nibi abaturage ariko bavuga, abayibereye mu ngendo n'umuryango we n'umudamu we barinjoyinga
so hari ubundi buryo babibona ko ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa mu by'ukuri nubwo bigaragara ko Tshisekedi akoresha imbaraga za gisirikare ariko ko atabazirikana ku mutima. Reka rero tuze n'abanyarukira ku Burundi. Yego tunasoza. Burundi rero niyo allié nicyo gihugu mbega kifasha kifatanyije na Tshisekedi ku bigaragara kuri terrain. Uyu mu president Felix nako president Neva yego we mubari yemeye gukorera abarundi arimo kubaha uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byabo mu rwego rwa politike ariko abatavuga rumwe na leta ye suko babibona ikindi cyo yari yemeye kuko uribuka ko mu gihe habaye imyigaragambyo ubwo nyakwigendera President Petro Nkurunziza yari yahinduye itegeko nshinga n'abashaka kwiyamamaza bwa gatatu hakaba imyigaragambyo itangazamakuru ryaranizwe ku rugero ruri hejuru cyane. Neva rero mu gihe yafataga ubutegetsi yari guha itangazamakuru uburenganzira bwo gukora umwuga wabo icyo bita freedom of speech ariko ntabwo ari uko byagenze. Rero ikibazo gikomeye Neva afite we uzi ko manda yarimo yarangira neza ahanga mu mwaka utaha yego we nuko abarundi bafite iyindi vision itandukanye nawe babona ko intambara ya Kongo yishoyemo ari ukubateza ibibazo ari ukubateza ubukene cyane mu gihe Uburundi ari cyo gihugu cya nyuma ku isi gikennye. Bivuze ngo iyi ntambara ndakora ubushakashatsi mu mwanya tanga umuturage wo mu Burundi icyo bita prix intérieur brut uwo abakora umuturage wo mu Burundi yinjiza ku mwaka mu mafaranga 350 y'amadolari y'amanyamerika. Bisobanura ko umuturage woroheje akoresha idolari rimwe munsi ndetse ku munsi mu gihe tugereranyije tuvuge n'igihugu cy'u Rwanda intérieur brut na amadolari 1198. Ayo ni amafaranga mbega umuturage akoresha ku mwaka umuturage ukiriritse. Nicyo kibazo rero cy'ubukene nibwo uzumva ibiribwa byabo byarazamutse abaturage nta bushobozi bafite bwo guhaha ukuva ngo petrole yarabuze ukubona ibikorwa remezo ntibirimo gutera imbere nk'uko byifuzwa. Yego kuko nkiriya Bujumbura ubwayo abantu bayizi muri za 1986 bavugaga yuko umujyi wa Bujumbura ari Paris yo muri Afrika. Rero nirinze gukora icyo bita le jugement de valeur ibyo byose abantu b'abarundi bashoboye kwiga baba universitaire baba politicien nabo hari uko banenga leadership ya General Ndayishimiye Evariste. Yego reka mu by'ukuri abe ari n'ahangaha ducumbikishiriza aya makuru y'uyu mugoroba ngushimire cyane bwana Rwaka. Murakoze cyane Mr. Seka, reka dukomeze dukurikire kandi tubagerezeho amakuru acukumbuye kandi y'ukuri. Asante sana. Yes, ngira ngo mwamaze kwa mubyumva neza cyane rero uwo ni Rwaka turimo tuvuga n'ubundi ku by'urugamba rwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Areka munyemerere no kwirirwa natinda ncumbikishiriza ngaha update mbashimire cyane mwese twari tubanye tuze kongera dusubire. Ciao bye. Ubu noneho igisubizo cyabonetse si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa Tradition Chinese Medicine hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.
dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge unyuze mu muhanda werekeza kuri hoteli Okapi, neza neza turegeranye. Uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Health Care. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 2. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Health Care, ubuzima bwanyu, inshingano zacu.